lek kemen ye kesengi Christmas hau news nem hajuai daman ko wachong chin han laman kesengi ke wakejam de wa mi renti ki pai Kristan hadin wa pengkut ya ki yasen perdisngi ki balang wa em hajuai yo lai chat Christmas nemo ke Christmas carol kalek kemen to ko wada peteng na do imit ke ar pauso trik he wada penman ye ki thang bonfire wa ilek kemen da irwai ichat kam jo iman yasen da warok ki balang wa em hapo ke chnong juai kam jo ki chnong wa em chajan kam gami mentu wa ki vide iyang mit le daman i wa chongchit he wa ki khenro khlut ki balang da wan e ki ye irwai wo kenmo kerpang ya ke sngi kha uji sukris wa ha ka balang catholic juai da penman le ya ka mas wa khoi ni kesengi Christmas one day lang kitang heng wasawa da kisurwai lekmen Christmas wada pengkre da ka balang Presbyterian juai, balang Presbyterian mentong, balang Presbyterian kimusnyang, balang Presbyterian tatlebo wa ka balang Catholic juai, da penman ye lai chat Christmas day chimbenta da ki hajar ngun day walai keling ki dong gachnong juai. Da emle ki wariam kam ki Santa Claus ki wada sam sweet meat cha ki pait ba, da emle ki kena wariam kam ki angel day lang i chat chongchit ki pait ba. Kani kesengi daman ko le kam kalat wo yechem wa ki lok ki jor ki wamju em yechem de daslem ki wada liwan yung hadin wa lai pure lai kre ki chaki chnong wa jangai na yung ne liang waro i ha warta le chimbiang i ya kani kalat wo e kublai Christmas wasuk wa kemen ye phi waro Christmas phi waro isur e pini porta i play bedon bor Try nga ay ngu imi Mikan rengkan ban nga long kuning Hala kasni Miptin yang nga Milong bakraw shisha Play badon bor Hello pelong ya ki ai ki
She's so